Merry Christmas everyone! Malipayon nga Pasko sa tanan. Christmas season is tion para mag food trip. Gani, speaking of food trip, isa subong ka special guest ang aton food para tuduan kita sa isa ka special recipe. Joining us today is no other than Chef Don Colmenares. Chef, Merry Christmas! Hello! Merry Christmas for me! Ano ang imo i-prepare sa amon today? Ituto sa amon? So today, the recipe that I'm preparing for you is actually very simple and everyone can do. Limited ingredients that you can find anywhere. Okay. Wherever you go, you can make at home. And it's basically back ribs. Wow. With hoisin sauce na glaze. And fried potato and kamote toppings. Ang ining recipe, hindi kinanlan niya nga sagad-sagad. Sa kitchen, No, anybody, very lang. basic it. Very basic for everyone to do. Hindi kinanlan chef. No. Chef o police, pwede. Pwede. Sige. Chef Tanod. Pwede. Chef Tanod. Ang back ribs ang isa ka paborito nga putahe sa kadam-an bisan ano nga edad, bata man o kunti gulang. Ang komplikado nga pagluto ang mas ginpahapos para sa ato ni Chef Don. Kagang ingredients, mahapos lang pangitaon. Perfect para sa sining weekend with family and friends to make the holiday season extra special. Yari ang aton nga mga kinahanglanon. Para sa paglaga, 1/2 kilo of back ribs or belly, salt, pepper, dahon sang laurel, lemongrass, ginger. Para naman sa sauce, beer, ketchup, barbecue marinade sauce, hoisin sauce, calamansi juice, brown sugar, kag garlic. So normally, support what we use for back ribs is, well, the back rib. But since it's hard to find because it's the Christmas season, so gina-substitute siya with pork belly. Pork belly, pwede. Pwede gid. Okay. So normally, ang pork belly, so may panit na siya sa babaw. Unod, tambok unod, tapos tulan. Okay. So what we did was, in-remove namon ang panit. Okay. So pag-remove sa panit, ini siya daan, once maluto, dasi siya masunog sa grill. So ini, for the restaurant, di sa Berbesa, ina-reserve ni namon and we make our own chicharon in-house. Pwede mo siya magamit. Pwede gid. Okay. Pwede gid. Una, kinahanglan taanay nga i-pressure cook ang baboy. Kung wala pressure cooker, pwede lang ang normal nga paglaga. Sa pressure cooker, mga 20 minutes para sa half kilo nga pork, kag 30 to 40 minutes naman sa normal nga lagaanay. Ang ini nga kadamuon sa pork, ang pwede sa 2 to 3 persons, pero kung ako siguro ang makaon, good for 1 person lang. Alright. So, ang obrahan to lang, okay, after ni siya na paglaga, kinalang i-release ang pressure. So, normally, sa pressure cooker, ibutang ni siya na sa tubig, pataga ng tubig, tapos madula ang pressure. Okay. Na, kung isog ka, at I suggest, don't do it at home. So, dito ka makakat lang at ma-release lang ang pressure. Hindi mo siya delikado? Hindi. So, normally, kung naubra ka back grill or naubra ka sinugba na belly na kinalang may grill, ang prefer ng tao may bite. May jutay na bite, uhumok siya. So, for the belly, depending kung anong katigulan ng baboy, ang sweet spot na kita na sa 20 minutes. Depende siya really sa kulang ang baboy. Yes. Kung hindi kulang ang baboy, Kanina na medyo ganit. ako normal isang oras. Ang importante, hindi tuman kahumok sa baboy para hindi mawasak kung sugbahon. Samtang nagalaga, pwede na suguran ang sauce nga amo ang magadala sa flavor sa pork. Sauce na niya. Sauce niya. So, ang sauce na, simple mo lang, kinakon ang beer. Okay. So, 3/4 bottle or 1/2 bottle, depende sa mo. So, ang ini siya, i-reserve ko ni Pasa Bigo ko si Rumi. Next, ang ketchup. Ano ba lang? More or less, ang ketchup ni siya sa amount of beer, 3/4 sa bottle. This is half cup. Half cup. Half cup sa ketchup. Okay. Half cup ang mamasita. Half cup man. And
3 tablespoons of hoisin sauce. Hindi siya naman dapat iisog ang hoisin sauce kaya kumod it's very savory katama. Then ang garlic naging tihak na lang. Una mo siya ipalitan. Wala gid. Okay. Kaya kumod i-strain mo ni siya na hindi man pagamiton ang kanin. Okay. So, tapos i-mix na natin. And then teaspoons ng sugar. Brown sugar. Brown sugar, 3 lang. And that's it. So we wait. We bring it to a boil. And then let it simmer for about mga 10 minutes. And then pwede na niya siya i-set aside. Kaya mo niya siyang ibanya sa ato na tips. Samtang ginahulata nga mag-init ang griller, i-grill taman anay si Chef Don. Paano nagsuot yung passion for cooking? Bata pa. Very, very young pa. Because sa father side ko, ang lola ko, she's actually from Pampanga. So, food capital of the Philippines. And sa kamay pa lang, every time mag-visit kami sa balay for the weekend, papungkuhan yung kumina sa kitchen table. Tapos maluto na siya. And then ipatilaw yun na. So, even at a young age, for me, food memory ko yan, madumduman ko kaya ko ng smell, madumduman ko ang taste, madumduman ko ang texture. Pero hindi ko yung madumduman kung ano yung butang niya, paano yung inubra. Pag-college, of course mo na is culinary na? No. Actually, ang first course ko, because of family, is Pol Sci. Okay. So, lawyer? Lawyer kita ni dapat. But I found it very boring for me. And I told my dad na I love cooking. Okay. I love to cook, I love food, passion ko is food. Because even sa gatoon ko Polsai, galuto-luto ko yapon. So, food is really there. Food has been my passion. Paano ka nakasunod? Shift ka from Polsai to culinary arts from Enduran Colleges. So, from Polsai, finish ko ang 1 year and a half. Tapos nag-silo ko sa 2009. Okay. Then, 2009 onwards, Enduran ako. And then, that's where it all went up na for me. So, di ba hindi ka basta-basta maka-chef? Dapat ka? Yeah. Di ka na-train? So, sa school, ina-train kami sa very, classic French. Tapos, pinapa-internship kami some of the best places. Like, first internship ko was Amanpulo. Okay. It's a private island, it's Yusuf Island in Palawan. Okay. Basically, very high-end. And then after that, apprentice in France. So, 2 Michelin star restaurant. Ano ka na with About 7 to 8 months. Nakatuloy ka man French? Yes. French, but French to survive. To survive, you have to understand kung anong terms, you have to know this term, you have to know that term. You need to know kung ginalibak ka or hindi. So, survival. Ano mga words na ito mo? Hindi lang ako magsiling. In France, there are a lot of chefs that are open to teaching you. Very open. So, when you know to speak French, it's actually more of a benefit kay maganahan mas na istorya sa imo. Maganahan sila mag-teach sa imo. Kaya because if you speak English, sometimes tamad sila mag-English, so they'd rather speak in French. So if you can understand the small terms, mas hapos Intindihan naman na siya matama. Yes. May natulaan ko dito tayo ng friend sa friend ko sa Christine. Fully. Seswa. Ako na siya dito tulungan sa French na ako na siya. So, delikado man sa jutay. It's something that you should actually learn. So, dapat nabalong ka ng importante siya kaya kasi joke nila sa iyo. Gamitin mo siya yung kapatid mo pinagamit. Exactly, you'll be in trouble. Mainit-init ang istoryahan ay kag mainit na ang griller. Ready na para sa aton nga ribs. Ini ang importante nga parte sa aton nga recipe, ang pagsugba sang baboy. Tandaan, importante nga kada flip banyahan, hindi gid pagpabayaan. Hulaton tubtub nga mag golden brown ang kulor kag naga-caramelize na ang sugar. So kung say ang ginagamit namon is gas burner na may lava rock. Okay. So biskan wala siya uling, but it will give no uling flavor, ang aroma sa uling. So what we do is we slowly cook this. So
lower ang heat, tapos butang, and then yan matangat lang din. Kung wala ako sa kamuli, pwede ka manuli. No problem yun. Pwede ka. Well, i-adjust mo lang pagkainit. So every flip you make, banyakang dito na ba? Okay. Para ma-absorb na natin. Absorb na lang. Wow! Sa itsura pa lang, nag-aaslong na ang pangako sa kanamiton. So, last na naman niya. And then, pwede na ni siya example kung uling ka, ibutang ka sa side na init Okay. para mag-caramelize na ang sugars pa even more. Okay. To give it more flavor na lang, fine na lang. So, part 1, done. Okay. Ribs. Okay. So, muli niyo siyang ato na ribs na kinalanda. Actually, rule of thumb, if you're cooking meat, kailangan yung pares ng kadali. Okay ka. Juicy. So, kabalik ng juice. Okay. So, if kung ikao mo na yung subong, nabi siya kainit, Oh. but basic, the rest of the bite, mamala naman siya. Para mas okay ang kananay, mas nami nga may side dish. Crispy potatoes ang manamit ipares diri kuno siling ni Chef Don. Ang kinahanglan, patatas lang kag kamote. Tapos ini, ang patatas, ilagawin na siya sa tubig na may asin for 20 minutes. So, Ari. next. Muna ni siya ang ato na tater tots or fried potato. So, normally, since basically luto na nimo. So, Naboy naman we have siya, to bring the temperature of the oil up to at least 160 or 180 degrees Celsius. Okay. Okay, we want to fry this golden crispy, Oh. but hindi burnt. Okay. So actually, this recipe is a favorite sa girlfriend. Wow. Favorite tigani. Sa food. Sa food, yes. Sa food. Favorite tigani because she loves potatoes and she loves them fried or Okay. mashed potatoes. But then, when there are times na she wants na, oh, can I have fried potatoes for lunch? So this recipe, classic sa ulo. So, base mo yung band gusto mo makapahuhos. Pwede gid. Pwede gid. Pwede gid. Secret recipe ni ganito. Secret recipe for to the heart. To the heart. So, ano yun siya? Sasal tayo. Drain ang excess oil. Okay. And then, sa hindi pa lang na stage, ilan na siya asinan. So, dire. So, asinan ta na. Not too much. Pag-ubagit kasi. Mag-ubagit kasi para ma-absorb sa patatas ang asin. The rest of the ano is garlic. Ito na, ribs and potatoes. But, i-presenta siya. Importante. Ang presentation. Presentation, importante sa with the garlic. Tapos ng aton nga recipe, hindi man amo sinakahapos. Kinahanglan mag-effort para ma-achieve ang gusto tang flavor. Parehos man sa real life. Kung may gusto ka, pangabundayan mo. Kag, palanggaon mo ang imo ginaubra. Ini ang iya secret recipe kung nga akaron ginabalik-balikan ang iya restaurant nga Berbeza Bistro. Sa mga aspiring chefs kag luyag magsugod sa food business, may tips man para sa aton si Chef Don. Food is a big world. Food industry, the culinary world is a big industry. But the community that we have, like here in Bacolod, is very small and everybody knows everybody. So normally when we cook, we have to come up with something that's very different every time. But we have to make sure it's good, to make sure it's consistent. Kag, yari na ang pinaka-paborito ko nga parte sa tanan, ang tasting. Sit back and relax, kaya ako ang bahala sa pagtilaw. Okay. So, muna pinaka-best part. Ang dalawan. Dalawan ta. So, Tsakuhan lang siya, hindi siya shadow kang pumo. to may bite at the time.
So, Sakto to. How is it? Sweet? Harap. Savory? Damo-damo, sang nakatabo ka sabor, samtang nagakagat ka But sa importantly, not too salty. Saktuan na kinasisabi, maging ka-sweet actually. Ang sabor sa pork ara, kita. Tapos, Ang smoky flavor. Ara. But not siling overpowering or too much. Just perfect. That's right. Yeah. So, gusto mo tilawan ng potato because Sige. basically it's soft but crispy sa sagwa. Slice mo sa'yo, makita mo siyang takom. Pilipatan mo, halan mo. So, simple recipe, you can do at home, you can do for your friends, you can do for your Yes. family, especially sa mga holiday. And it won't cost you an arm and a leg. Ang galing nila, di ba? You cook for the people you love. Yes. So, why not spend the holidays with your family, your loved ones, your friends, Exactly. and cook for them to show your love, di ba? Yes. And it doesn't have to be complicated food. It doesn't have to be Italian food, American food, European food, Japanese, or what. It's very simple. Biskan magsugba ka lang baboy, and you add a little effort, it comes out great. Thank you. Merry Christmas. Thank you. Merry Christmas. Kung ang bagay nga imo ginahimo, imo hilig, imo gusto, hindi ka makapoy kag, ma-enjoy ka pa kasubong na lamang sa kay Chef Don. Ululupod kita tanan sa pagbangon. Ako si Romeo Subaldo kag ini ang Tripping ni Romeng!